Moje oči vidijo, kar duša me prave. Vidijo te reč, moje oči vidijo te reč. Samo Henjo, ne mora biti se je zgodilo na srečo. Ali pa ne gre za pravce. Ne je, on človek, žive rad, ampak le bomo veliki narediti. Če je živ, to je lepo ono. On košjanje leno, vidim to zapotično, kjer je bila žena. Če je mrtev, se odplejo veliki problemi. Joj, Predinaski natava gleda nas, pa se čuje nas. Ma naveza, ki sta me poklicali, nisem ne pravnik, ne župan, ne član naše sosede. Nisem ne samorstar, ne kaplan. Ne morem pomašovati na spoveda za velikonovac. Samo Bog mašnik, ki živi doma svojih dela na svojo beranje. Vi, Predina, ste s njo, ampak imate puno reči, ki njih verjali na Boga. Kako gre? Je to vaša stvar. Če gre za moram tega otroka, morate vi vedeti narediti. Če avkar ti, ga na podkopati, nije bo, sajte klica Sofijo. Moramo se mi jih odločiti. Vješ, Arle, se nisem bio čak, da le v dan takove bi se zgodili take strašne reči. Jaz jedel kot umirajo, pa mislim, da nije svoj otroka, ki je 9 mjesec nosil svoj intelekt. Tole je zavezno osnova, tele je umego i oči prija. O, Predina!